Mwirigiro boka mutegeri Omero TV nwethiretori na utuko bwega mamano kira bwega nkukwatogeni twithiro tugitegera nteto cietu ndene ya Omero TV rukirikana twambagiria na nteto cietu Omero TV rukire nyumene tugatonya ndene ya mangatheti na au kabere tugatha tugitonya ndene ya turinge ime ara ntukwena arua tugathira tukuretera athoji baire bagi siasa twithiro tugitagegera mantu jegie utongeria bwetu na nkoroki utongeria bwa county namba 12 ira ni county ya Meru na kinya utongeria bwa nthiguronde ya Kenya kwa ntukwa narua ndene ya turingi ime tugatha tuna asiasa kana athoji ba siasa baire ndene estudo chietu nkukwatogeni ire ntuku ya mirongo ire ntuku ya Jumatatu ritura kwambita Dennis Mutuma na tuambiri na nteto cietu kiri mantu jegie utongeria bwa county ya Meru ni aria Oscar Mutugi urani umwe athoji ba siasa na kuruki muthomi wa siasa ndene ya county ya Meru na chuminiti na kwarire mantu jegie ngwataniro irethiritwe ikiura ndene ya county ya Meru akiaria Oscar na thiritwe akiariria mantu jegie ajumbe ba county ya Meru barabethiritwe bakirungamia umwe wao uria urari mukaririgiti wa kiama kia ajumbe ba county ya Meru akiaria Oscar na thiritwe akiromba ajumbe bonde ba county ya Meru gutigira ni bakugwatanira nikenda gukathira kuri na weti nambere ndene ya county ya Meru kagitene okau Oscar na ugite ati ajumbe baba kana atongere baba bethira batigwatanira county ya Meru ikethiro igitigwira nyuma kire mantu ja maingi no tukinyete ithiro ikiona weti nambere kuma kithirikari nene bobo naguge Oscar urani muthoji wa siasa ndene ya county ya Meru. Nawe Oscar Mutugi muthomi na muthoji wa siasa kuma ja kaunti ya Meru na umirite na kuthumbia bunene mogaruruku jethirite jakioneka kingwataniro ya bunge ja kaunti ya Meru ni uria bethirite begarura utongeria bwa bunge ja kaunti ya Meru na kuga nande ya bunge baba ni jeka bethirite bati kumenyo kira bakwenda ja kaunti ya Meru na kinya thirikari nene bakithura chairman and within a very short time akethirwa badilisha ka bakireta another leadership ikuonania bobongwa probably batikumenya ni mbio yongo bakwenda from that particular leadership nonto za mutunga akarire less than meriere kethirwa anti wrong atathiririe meriere atagarurwa thaizi kaba kugarura kairi so it is a reflection ya confusion iria iku ndene ya muungano wa members of parliament betu na Meru leadership as a whole. Nkuruki Oscar Mutugi na kuga ngwataniro ya bunge baba ba county ya Meru o amwe na mirongamo yao ya siasa itithirite gichiara matunda ende mwingi jwa Meru kajwenderete kuinyirwo ni ngarama ya uturo o amwe na mathina jangi nkabo. Focus ya Meru ya bunge izekete na gitumi na kinya miringire yao ya kura ndene parliament izeka gutekio igutethia nonto ibatwariritie maita za maingi bagatwira bariringira finance bill kenda county ya Meru yona maendeleo but tugatega counties imwe kinya ira ciareganite na finance bill ichithirito chikiamukira more development than is ya Meru ira bunge bagutwira kaba ku align na thirikari kenda bona maendeleo so ikeza kwithirwa etiku benefit Mumeru kwithirwa rionthe ura president akuga kana ura thirikari kuga ni uba kuthithia then gitumi gia caucus iu ni ikiriku na kinya bunge bongwa kwina gitumi kiae kia gutinda gu conform na zara zonthe thirikari kuga ikeza kwithirwa kinya bwa conform na zo bwa kurukia finance bill iu bwaringa kura cie kwinga Gachagua bado gute maendeleo za kuiza Meru ni arena ndi muthoji uju wa siasa kuga geterete kuona kethira kwi mujumbe wa Meru ukethira kigwatanira na atongeria bangi bara bakuregana na thirikari ije ya Kenya Kwanza nikenda witi na mbere bwambiria kuija kaunti ya Meru ja kuntu kungi kuria atongeria bakuregana na thirikari. The trend ira tuonete ni ati ntere ira tikuregana na thirikari ino maendeleo za gwikwa kenda antu bacokanirwa thirikari igitaria mwisho inya president Ruto kuiza Meru ici iri na tutegete katukumba kuga ati members of parliament betu irutererwa thirikari bari ituone umwe kana bairi bara bomba guchiritaniria
baregane na thirikari tuone imbiga kareka between thaizi na igitarira kura ikari ni aria kirikiria Oscar Mutugi akuria jumbe ba kaunti ya Meru kuthikiria nkwaga ya ciawe na kuboria thera bageta giutate na mauritani jawe bakethera bakeberwa itene mwaka jwa 2027. Looking forward na kuringana ora ground ithiritwe kari out of the 9 elected members of parliament, I think bachokete babaingi 2027 batikuruka members of parliament bathatu. Kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Kongina kuni ati MC wa wadi ya Mwathi Henry Mutungi nethirite agichumire na kwariria mantu jegi thina cia ukaria aijechi theta chigikujirwa ndene ya gicigo bunge kia Gembe North. Akiaria Mutungi na ugita ati ikwithirite kuri na makarika aja ya kuru kuthira bakigwato kiinya gitene karabari miundene yao. Akiaria Henry Mutungi na ugita ati mucemanio jora jorikitie gwitwo ni munini wa rais aja nthiguruni ya Kenya Professor Kithure Kindiki aria ethirwo agita bamwe ba jumbe ba kaunti ya Meru jwari jo kwariria mantu jegi thina cia ukaria ntere izi indi monkera na ndi gutuma ugararuku bethirite bakiona ntere uche Gembe North. Akiaria na ndina rombete thirikari amwe kana thirikari nene amwe na thirikari ya kaunti na kurukia jumbe gutigira ndi bagutegera mantu jegi ukaria ntere izi nikenda akariba Gembe North bakethirwa bagikara na thiri. Reka ngustumu thirikari yetu ya Kenya Kwanza nkibwa enough is enough. Ni MCA wa Mwathi Mutungi akimenere makarika ya wagagi bokaria nterese Gembe North yarawite ni kiriro kiekuru muna baraba wita miundene kuri mandwande iji. Riu MCA Mutungi na kuendekire musemane kinyanyura munini wa Rais Kithure Kindiki etanite kiri ayumbe bantere kenda kuria thiri kiri nterese Mount Kenya rwaria rombere rubati kwethira rukiariri mantu yakoni ukaria nonto kaita karo kanjiri kuria thiri kiri mtu ina mpara kinyatigwa. Excellency the Deputy President Kithure Kindiki netita ayumbe betu bonde ba Meru na Mount Kenya East kwa jumla agenda kuria thiri kuo agenda kuwatanithia antuba Mount Kenya agenda rikia na East eta West, lakini ankwenda kwira Deputy President that won't be enough. Non to kuwatanithia antu nabo baina broken wounds antu baina ironda bia kuurwa ni sifta antu baina batebe bausuna mingao yo antu bakwirwa bari mamiunda yo ndena Mwathi kankwenda kuwa mpare yite kwiya Mwathi tukaginya tukauria thiri ka ndene Mount Kenya na ndene Meru tutekumba kuria thiri kuthiria wamba ndene ya Mwathi utebi tukubwethi nya gwetho na peace woterete bia korea na mwekurura nyo amwe anwe peace na peace ukumira gethe kimbwete tekuria tia we kumiganitha no ne 20 no au chunwa ri akwinganwa ri baba ingi bakurepwa. Ebu imagine kwena raping kuendelea yongwa endele wote peace ni kuaterenge. Riu akiwa thiri itumba kwithira kionekana kiri mtu ina mpara nontu wagagio bobo ukarie bwatuma kinya mpara yumbe kwithira kingi anteriji nontu akari ni baremiwe ta miundene yo ka demonstrate bonene muno nontu batu tukuona nieka twetwengwa na ingwira ntu ba Mwathi mwanka thaini twithwanirie twetwengwa kamili tutikaritwe na kinya Meru itikaritwe yonthe kwa jumla nontu gethi tukaritwe the first thing ira bomba gwethia to karande ke kaene verebo kuria na ntu te baba mwe ba sibita bange ba unikangi bange tungo turete gembo itanu itanda tuira bakuona ri na nukona kwina kirofilia ngai etanire ende thire kuliwa mtu ina mpara niri ku. Ngiripotera Meru TV kuma Mwathi Gembe North mbita Mukiri Onkonja. Kongena kune ati Father Patrick uria ni Father murungamiri wa kanisa ya Ntonyai ntere cia kaunti ya Tharaka Nithi na chumiri tina kwariria mantu jegi makareka ja kugwatana migwate
jara chethirite gikuzira ndene ya account kana ndene ya nthiguru ya Kenya akiaria Father Patrick nethirite akiromba mbeu mbithi gutigira ne bagutumira thimu ciao uria gukubatara na nkuruki kubaromba gutiga kurumana ndene ya mitandao kagitene ukau nethirite akiromba mbeu mbithi ya nthiguru ne kuthingatira miturire ria kubatara nikenda batikethira bagitonyithino kire manto jara batumba kubatethia kire muturire jo mwandiki otonteto kumantere chetraka ndagara waigona nethirite akiaraniri na mutongere ujo kanisa ezi na gutubanganiria ripoti ethingatirite akiareka gitagara kuruta gongwana ria misabatere mwana mishani atonya Father Patrick Mweti nethite mbeto mbithe gutigeri bagutumira mitandao bura kwagirite muno kagitagara bakuruta ntongoria nthure magosa keririkano ikwethiretwo kwina makarika ma mbeo mbithe kwithirwo bakigwatwo migwate tumiri yakwa muno kiria na baba bethe ni kubera yes ituguchwa thiri ndene ya nthiguru yetu ya Kenya ituguchwa ngwataniro nthiguru yetu ya Kenya itugucheria wira na tugacheria mauntu mamaingi maria tukuona matiriogo lakini mbere ana bethe njira icio nthe tugutumira ti njira imbega ana bethe batige kwita kiri social media kurutha mauntu maingi jara yatiagirite kuinaga mauntu makasongo na kuina mauntu maingi mara makomba kwithura makithura ya tongoria na kurakaria tongoria nara nkurugi Father Mwenda uritie mbeo mbithi baba bantu akuthungera njirani kwandamana boya kuthuranaga kirima semina kwaranira na guchwera ntaira mathina mara makubarumira ana bethe aciari nitwije twinde tukamatite mirigo imirito iria tukuona tutikumba kumikamata indi ni untu bwa kwithirwa undu twithirwa tugita njirene kuandamana itumbe kwitha kinya tugicemanagia ndene ikaro mwanya mwanya tukaromba Murungu na Murungu akomba gutwigwa na Murungu akomba gutuonekanira ndene ya mathina yetu jonde na kundene ya bira bionde tukwithirwa tukiaga na kiria rito barabara uthire kiria KCSE mwanka wa 2020 batiromba kwithirwa bakigwata bwega Mwenda gitambitwo aciari gutigeri bakwirana baba cukuru ja Kiobundi na utea barabara tombire kugwata ngirendi mbega iromba yakwa kiria aciari ni ati turi na polytechnics imbinge iria ana baba betu bomba kwithirwa bakirwa ni untu bwo kuthithia ngugi cia utea na ubundi mwanya mwanya ana betu batigaitejire aciari batikombe kwithirwa bakiraitheria ana na njira iria itiagirite mwana karombire kugwata kuringana na buria aciumiti na kuringana na ability iria eneo twinde tutithari magwa bumwe na aciari batikone jakabara inyangirie mbia ciao ndo mwana wana ragwatire D kana gwata D+ kana gwata D-. ngere ndinu ichikwenda kana guntu kungi na nikenda na baba bomba gukurwa na bomba kuritano course mwanya mwanya cha gutuma tukiria nthiguru yetu ira cietagwa juakari ngugiche juakari ira ciumba gukiria antu na inyenene na igatuma kinya antu bomba kwitha baima bena mapato antu bakuma na antu rani na tukomba gugwakanya nthiguru na njira iria yagirite Father Mwenda tira kurugera kwareria kuthurwo kwa Jackson Murugara ta Bishop wa Imbia wa Diocese ya Meru tugucokia nkatho muno parish yetu ya Tunyai twacokia nkatho muno ndene ndinari ya Tharaka na tukagwatanira na ndinari ira ingi chonde kenda ira ithondekete diocese ya Meru kuma Thuchi Mwanka Tunyeri kwamukira na gukungwira na nkero inene the bishop elect uria turombere kwithora tukinenkerwa Monsinyo Murugara Jackson uria ukomba kwithirwa agikunurwa gutwika muskabu tariki 19 mweri jwa 3 2025 mamburene ja St Joseph mukaria wa diocese yetu ya Meru kuma gicigo mungia kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna kongena kuone ate nyuma ya Meru TV kuonania rogono rwana bathatu bara bethiritwo bakiaga gikaro na nyumene gikundi kia Westlink Foundation kiathira gigichumire na gutigira na gikubakira nyomba na ndi ana baba ni bona kene gwita nambere na gutetheka na bobo ni nyuma mujumbe ontere Tharaka gitonga Murugara kinyawe guchumire na kuga ati ageta nambere na kubakira ana baba kuringana na Murugara augitaga atigira akubakira nyomba ya rumu ithatu aria augite ati kinya ageta nambere na gutegera manto jege kithomo
kiri ana baba murimi Wambogo nori na rukono mutegeri wa Meru TV ntugo yakwa ya muthia gukinya Bantwaga ana baba ba mama ndiguru na nyomba ino itari Bantwaga lakini gukinya thaino ukaraithĩria tayari ana baba ibaraumbire gwakirwa nyomba ya rumu imwe na ugetigeria muturire wao no akothiete na mbere na guchinjia na muthenya wa emunde mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara kiringa gataro mwiko kuma gicigo mbunge ke Tharaka mwanka ntere ino cha Kathima chera mworoto munene wake uri guchinjia muturire wa ana baba mwana mami wago twirutha maisha mago mwanka mabwe mwanka thenere kumwinga te yumiogo bokwegwa tumuthondekere ni tubatethie bukumbikana mwanka gwethe nginyo yue wawa gucoka nuntu kana ukethwa twana tuju arare ogo tutikithina butwa aga Gitonga aramakania baingi nontu bwa irio biraretere ana baba mwana aturi bago tukuninte atwana tu irio na nontu irio muntu atiragira muntu umwe ndi na antu bakurwaga baba kuru muno tinda kanari na bonka banengera kanyamu getagwa ndengu wina bahati ungia kona ndoroko wina bahati kuona nchuguno bwega winuke nacho uthinara gwaku karume ukwegwa iri uri ngenga nitera chibo ndenge ari ubenana no engwe muro anto bakiugaga Murugara kurikiria kiriria aratangacha tayari na thimite ana baba bonthe bari bana uniformu na kagita konthe bakathungira cukuru ya chera kuthoma watana bara bangi arakinya njinji augite akabarira bichi mwanka muthia pathiete chera primary pathiete kube ara tukambia na maguru tugacoka kairi aya Kellen umepiba uniform utoninteraru na igo personal gatwira panga hiyo mipango vizuri wira twana tu chukuru bumenye twana tu itomukondo tibu chukuru yenu yena levis we bechiri agwa we tuchiye kana tibu ye nkwirwa nigana ngiri mugwanja magana 950 ndithukia nkunenkere Kellen on behalf of your trustees buthini bure kira gintu twana tu tuthome kwambire Murugara tirarikiria agara ugite wanokegwa wa Islink Foundation irabakire nyomba bura bakumba wena kubakira nyomba ya rumu ithatu ya maiga amwe na kuthondekera chuchu wago nombera karaga kingo ahumba gucoka muchie maito uyu na twana twake nkuona ara batumiro nyomba ithu tikugana bwega lakini ntigithio bukambira nonto ti nyomba girikuga nonto kwenda kubacheria nyomba mbega ya rumu ithatu araba kama magana twana twari mwanya na bina na twana tutungisaidie nwengi nitajijima tu mimi naenda kutengenezea kila kitu hapa ukae hapa kana twana twakule kana na mantumba angekwirwa biyore omo nini lakini kujia tikorumwa ukwega uyo wago nkwone nyomba wa bitio yori iya ina mambo mingi ni oyo no tika tukuruthe tuika ya nini ni kujaza pale kumirutha ndeni milango na choo na bathroom Gitonga akiuga ati kurutha bubu bunthe nontu ari na mbeca imbingi hindi igukurukira nkoro yake ya kwenda gutethia mugongo wa kaunti ya Tharaka Nithi nkiuma Tharaka mbuyaga kana mbuma Rukendo mbuyaga tikuga gutie thina i Tharaka in fact bena thina nkerukia baba ukwega ende kwe muno na muno na kaire muntu atikara abantu amwe gitare onthe indaugie kambu ye mbone twana tutu kwirwa twina thina kariugu kogu thina ndara wegwa twituma nyomba guku itugituma Tharaka itugutuma kuku ngena kuku nuntu turenda gutethia antu betu bakare wega kana ti mwekoro mboria waruthie shopping nuchu wari ye kurutha yoyurike mwira no to mujura we ndara Kathima nu wathemire nyithia shopping iriko ino atirariganirwa kwiringira ndebe gitini kia ngavana mwankani wa 2027 lakini mwira iti Mutharaka wonde utwika ngavana kagita aku gakinya
Bometi Mutharaka wenga muthiete gucheria cheria ni muntu wito George Gitonga gwao wa Murugara George Gitonga wa Murugara na inkobwira emtheriwa rithathwite itofauti na Tharaka babangi baroke go bakiaria nagu ibaye babonie bo baruthite nabo ibabonie wega bwago ibabonire bangire guku kana tibu na muthenya we munthi Gitonga Murugara mubunge wa Tharaka wa gicigo mbunge kia Tharaka agukujira na kuga Bantwaga wanoe akaumba gwaka nyomba ya rumu 3 cia iga gutigira na babo na babo kara muturire orongi antu bakumba gukara kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo kongera ku ni ati mbeo mbethi ni bethirite bakiurua gutigira ni bagutiga kuungania ndwimbo ira chithagirwa chikiringo mono ndene irabu kanisene kana kanisene ni arana ndi bethirite bakiromba gutigira ni bakwa giteo ndwimbo chonde chekukumia na kuthathia mwathani otara mwandiki wetu Nteto Mureithi wa Botwira mbeo mbethi baririkana baraba ingi ibethagirwa bagikia ndwimbo ira itekubatara ndene ya kanisa kindu kira nandi bethirite bakiromba ni atongira bakanisa gutigira ni bagwa giteo ndwimbo chionde na nguruki mathabau ja kuthathia mwathani Thuki mbithi ni uritue ithiro ena nthoni injaga igitene riria bakwinira Murungu kanisene na batige gukobia winire bora bukwinwa irabune bya ndansi o amwe na minire yanja tuko ikinya minire mone garukite muno tukaungania wini bwa nthiguru twabureta kanisene watirima kwina antu bakuina mwinire oyura yukuinwa nthiguru ne kana mbaene runo yukuinwa kanisene kuria tukuinira Murungu itubatero mwinira netijo kinene muno na twimwe heshima no ntuiwe Murungura munene kiri bonthe na noe Murungura mumbi wetu inire jora jo kuinwa ntuko neje kanisene ne mwinire jo mwejo kumakania mono mwaka jo gatiga antu ba makite kadra ne Murungu kuinerwa kana ne mwere jo kuinwa kana ne o ugukathwa na gukurukira rwimbo kinyo tumra chiempe tumra ngita tumra keyboard tumra into byombe byo kaomba bora ve Murungu kumia injire njia muno tubatere Murungu na wete iniro nae we ukumio no nto nyandene Biblia itukuona rira Daudi na inire Murungu na athenjeri ba Murungu baba inge bethera baimuinira no mwasifa cia tunywa two ku Murungu na wete tumukumithie na tunywa twetu Pastor JJ wa kanisa ya Gospel Outreach Maua akiaria na rikitie kuga ate winire bwa bukwinwa ntukuichi kanisene Boria nthuki empethi ikujana bukanisene ni bwithiritwe bwe winire butebui o amwe na kwithirwa bagikaira nguo iria itegukenia metho na isena andabu ndene ya kanisene ontu bura bugutuma antu bethirwa bategwitikania na witikio bura buri obwa Biblia dansa nyimwe ana baitha bakopete na aranthiguru na ambaene bange bakopete na ara ilabune bange bakopete na ara chukuru ontoremwe nya weekend challenge tukona anda mwe bakurutana dance imwe ira ina njira imbe muno na idaka boko bekira artist baba ina ndembo ite cha Murungu ende itobati kwethenya pastor wengwa na kwa anto direction injire ko tobati kwinira neo Murungu to ya kanisene lakini githano ono kire waina na ara dance ine kana kirabu ne mbere tafadhali we ya kanisene welewe kanisa ukia kwina bura waina na ara witikio bwantu iguru ria mwinire jwa kanisene kuna linda undi na inete nguo ikagwacia we kulingana na Biblia hende nabo mwinire jwa anto bakwina thai balina jaka bakurasimisa nguo cikenda igwa na ku Murungu nendete ukumio bwetu gukulukira kumwinira sawa
Mulithi wa banki ripotera Meru TV kumaya mirigoni ya Igembe Mawa. Na ripoti hiyo ya murithi wa ba yegie mbeu mbithi kana mataro kiri mbeu mbithi ni ya gutukinyira muchezo wa nteto chetu chia Meru TV rukiri ugatakura jano ntutoro kwa nambere ya kwende na ngatheti ijire Irani Daily Nation na nguruki The Standard na ntutugeza tugichokera na gutakira manto kathumba uragukari kiri ngatheti chetu ugatakura jano. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyumba yaku na style rio kwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana Corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni Operations Manager arengende Quality Control Officer. Duralong Mabati